Asem yidiko, asem yidika. Asem yidiko, asem yidika. Inna beka. Akwasi insia. Commander 6. Kano seniatie. Gabi aka kyerem se yesu nyame nsuro nipa. Ye de obo ni die na be ye adwuma. Asom ye man Ghana. Bode boade no aha no de be dua ye. Say yo ye man eni. Eye me eye wo wa o hwe me yasede. Si ebe ma ye man no ayeye. Ye man no ebegina. Ye man no betumpon. Ni man no aye krabehwe. Ebim na sha semre bi abesle twemukọ. Ebi ma be o mafamu de. Aduru me ne wonso. Si esue baby e de atoa so. Etida bi akai so man be ye yo. O man enye yo. Atoje me no mienu a. Me di akwasi nsia. Asemi di kabre e na asun. Ana pa me chiawo. Se bi abokọ de be da ase. So age so ofiefiem. Asem de kedura na Ghana fo ni age because ha na e ka no kre no ye wada no kre no eye bi ye ka no senia etie alba French akese koma na na mayemfo manfo adehie ye wo apiate ye wo mai atoye mantemu Fana sekese so koma abanam sini yo Pristia Huni Valley. Dr. Dasmani. Mrashev Dwenima adi shewo Pristia Huni Valley. Openi wisdom kujo. Wonem penifo. PRO enema committee yate si yahwani yensi apiate krofro no. Munyina da mase. Na no fiada mu yemane ye fe. Apiate man be boy echi dom. Ema adwumadi ye kodi ye wa apiate no ewie peyo. Siya haya ni enkani pa bebro oha ni echire ene free wa fie mu eba ye de won sema tudwa mo ya de ene wie no obia ni age na ye fefefe enso de ama obia ye nim se after show yi ade papa be free mu ba bere na so gina apiate ye ko woni ema ba ku mienu miense bia o se etwempanifo adwen ene timamufu adwen ede si bi so Ochina fufuro bu wonso ebe the same apiate. Asem ba ku a amanfo ati apiate eka. Ekuma Minister for Lands and Natural Resources. Committee ya yate semonhwe apiate nkankwa nimpuntuo. Amanfo nse kom de wom. A comfita. Adi woyem. And I will be I am going to farming. I don't want to hear no crow me say a be a winning man, a winning. I want for dear no omudi wono. I say one a quantity of bossiani baby shops what appear to know, Nina call a benum swa a year fool, ya no dim cacano. Anything that shots and I bind put the tonsuo at the moment. Is that bad? To be cut or say a content yemua, and yes, a moment to say you me for no. Oh, that one ma say strange different. When Tia to the beer, something basana, yeah, let them go and work. They should go into farming. When you have got an annoy. Amanfo anati apiate before explosion no one can say aban say come de wo mu ti aban pa adwane wo mu ni ene wo se adwe ho etina bi binti na wo so dia fra aban say aban e computer de meyem quickly mam cho asem ba ko pani bi de tudwa abre na mo tina sana ye di nkomo hwe sa video yi e ba isi Sisi obi a me bedi pa ha ne madwuma wo nya me nko a ayarefo ye wom papa ne ye wom se ye koda hospital no
ya hwana doctors ne ba say abansi wa tue yaka nyina te se ne menua ba me ba ne kan ye no okay so ho ato hu nto ye yiwko so ho ato hu nto ye yiwko enti sisi me no ka sei wo hu me se me te ho ahodim masin ya adwuma mani ebo no na me ho hwe wo ka so asin ya adwuma say me sisi na adwojo sisi me ntumi nkompam ayamu da eni bi sem na me no wo ka no na me kwa ka kire wan ne American anya me nko ana me ka ma me ho yesem kasa ne kwafom yesem kasa ne kwafom ai anya me nko ana me ka ma me ho me ka ma piet mani na e hawa ye kom ne papa wo ka kire hwan etimi bo ma meti wasie e ka mo apiat mani dia e ka mo hia dwetire bia mbesa se abrabo na se sana asem ni na yesese no papa ne yesra ban ne se nke ni ye mu a nke sisi ye bate se ne ya kani na no yeah sisi obi o ha oba no ni nyoma me de media example sa na obi bebre ye na ye de ete okay asem ni si na nka so da hospital so ye be ma na yere hwe no me be ya okan ne papa ja kwotran ni nua no mienu ho obi o hwa na wa frɛ ne ya ba nti ne nyoma nka se na ni da so no wa nya ba akompo ambro be so sanso be si ye chi ebi wie ye japade nyina akoye me ha na me ye madwuma ha na me ye me bibia sisi me nya adwuma na sisi mani a me hu ade uhum se mani no gu so ebo na me hu hwe nti sanka ban tumi ye moa bi ma yen so obi a ma ye data bi ato obi a wa wo se 200 wa wo se 100 wa wo se 1 cedi wa wo se 2 cedi na emma na ewom ni de adidwa emma no so yenso ye de adi pa na nipa no ye de ahwe ye ma ene ye yirenom sisi ameke me baba akwa ye kobolo ni okobasity wajai oba ko ni sei ni nsenu mteteye ma sorry for na ebra me 40 million me de akola no ko to school enya me nko a eye bebre ne ye wa ha nti ayaro fo ye wa ha ne ye hu amane papa wo kaka che na admodi na ono nyono na odiskaba ono ye hwe so ni keke wo kaka kire your friends ya PRO a ono no ne aba no na oba be ka kire wo nti se fi soro ho ma ya oni hwe oba ka kire okay mate besa aba ho no abiem honorable member of parliament ma de share wo priest ahoni valley enti se wate ye de ye okure okrom wo ye ne nye teka kire ye ne okrom wo se be sra bai amafo ati kronim ediemia omo apiat no ba bia explosion si ye no omo ediemia eni kwase banisa no abamu abako 20 years yes since Asem ni esi because of ade akoto ne ye free munti no ene akra ne ntimi ne di for almost 2 years fruit nkwa na akra ne di emi mu huna mane amofo ne huna mane omo bre we me be ka we be ka to say we say ya broche na sa de we see ya e ka manfo wa piate ne kom ye billionaires ati so ampa se mazam adwumakoi sa mono ne ba bi na ko ye sai explosion e see ye na mpara wa toto ne niam ye e na de boni say e see ye na torechma to amanfo a amanfo ne huna mane omo bro ene MC na ka so okra no eji tumu because you baby no MC na kwatim ko e confirm say akwose ye na to da bi ye ne ye kakra e be support it say 2 weeks ago na me kata de abre apiate committee no se ba bi a aduri de enye ye nyan ye kwa amanfo wa apiate mwa omo bre ora se babu gina po omo bre edio emo de to the sense say ni amanfo ni begde no onabo eden I wish I could ye na ka penny ba ku bi kan wa ko ne free cry eko cause maybe be a MC ni be kameka so or ti kromont no he is always siding with the people but the truth of the matter is the people are suffering na manfo su nyase ya tukum se omo nya kwadufu me se fatu otim se na explosion ensie no na piate man kan ba bia sa abanro madwane ni because no ye on san no adwuma
na bi mu afu omo do ena obi negligence nti omo no duane abom. It's so sad. Committee ya tie sremoda emwa kakra hono mo fa nkwa amanfo moa. Ghana fo enyina so yakam yenyam na akwa wo yehiem. Ye kwata wo machi ne support wo mo. No mu de mia. Me je moko na mmom esre amanfo etiapia tene so. Bia ya aban de amam se mo ntim no sebi muni honi kakra. O cha be kan wasem. Sebi muni honum so ni kakra. Hey! Ti sebi ya fie ne ateti ka ye mprem. Ka ye ntententen. O cha papa sa no ato asomede ni akwasensia. O man ni kwabda santa e krado ya o ne si o de makoko bo de nwekuo no trase atwe enkobo. Pense mbre e na so asebi edika.